Kumshi benta ban plilat yaki khon samla ka than ri bhoi ban yo kam yo jam mat ban pan khre yala di hakikam shabar jilla bat shabari ka Meghalaya State Skills Development Society ri bhoi district haka khat nyu tarik ramphang kala pendong yaka recruitment drive ha district library nongpo na ka benta ki khon samla jong ka dong bat ka than ri bhoi uba saibok khriam skills development officer ke MSSDS ri bhoi habak ran chikilat pathai khubor ulayat ho baga jingthmu jong ka society ban penlong yakum kini ki program kalong ban plilat yaki samla ki bakwakam khnang bakin yo ikilat jingarap ha khaliang ka jingyo kam yo jam Ulaong hakani ka sngi ki samla ki ba wan shakani ka recruitment drive kila haban pendrung kerteng shwa bat hadin kata kila yo ban ekran bat ki counselor ban yo jingtip ka ba khambania shaphang ka jing thrang bat ka jing ang nu jongki hadin kani la penlong ya ka interview hakaba ki panelist kila kali jing kali ban bishar ya ka jinglong jingman bat ka jing day jongki bat ki kam ki ba ki kwa ki samla kila hapru ban ya leng ba sa ka wei pat ka interview shwa ban shajit ban pentebet yala de hakikam ki ba ki snau tenan uba saibok ula pentip ru ba ka office kanong penkot ya kani ka program tang hanong po hendrei kandang penlong sakum kani ka recruitment drive ha sning block ha ka arphuai tarik ramphang bat ha bhoi rembong ha ka arphu saw tarik ramphang Pi boro keteng jonga di saibok kriam pada di skill development officer SDO jong office MSSDS bat ka office jo tekom jingi kada na po Shillong ake po aja ting road but aman ki district kita nala kadra regional office ngatre ni apo SDO ni apo Viboy district ni apo district office te yang ta singi ni pelong ikani ka recruitment drive yang ta ki na samla ni ki di orang ba mana menurut ki bakwa ban wat kam macam ke menta singi pelong ni apo district library ani apo nompo but la aku tarik dulu yang sebelum hari apa posting blog buat la absau tarik hari apa baru mau blog te kajing tu jong ka nak office jong ni net pone MSSDS Meghalaya State Skill Development Society kan pelong komiti chat program pelong nam ta ki kena samla ni unemployed ba ini lagi beri ba le kajing puli ki bawat kam jam bagi jarap yaki ban pinyo kam jam te kawai kami objective dulu kalau bagi ban connect ki employers ma kini employers Kimplas jengi kilang kimdei tong nai po Meghalaya kita nu ki bana po India berkumjuru ki international te mentang singing la dong ka mendak nya po nompo te register ki kena ane ada kira register ru idan kawai ka counseling team members ma ini ki counseling team members par ki yarap ki counsel issue ki namwat kam ban ko kena ka kam ka ba ya hab nam ta ki but that nam tu par ki sedang ki panelist mo interview ki screen kanya ki page karukom communication skills ki interviewing skills jom ki but lingba kani ka interview menta kasi nisa sambiang sa ka final round interview but ki employers ki ba nabar India punjur ki banyak po India kerpar Kuni ki kena samla neki orang ba mana bagi buat kam macam hani apa time riboy bagi nyawan yang mi syakane ka interview ya saya di ka recruitment drive apa mentasi pada hani apa nompo berkunjuru la apa tarik apa muslim blog bat la absau tarik apa bareng blog but kaniru kamde to kasin baning kong bangin penong ya kanika recruitment drive but ini kamar ru in penong show kum kini kita recruitment drive hamba kitu ki kena samla ki ba neki ri orang ba mun di ba wat ni kajang ila ban yo jingerap ka jimentoi neki tan kini resipun